Мәктәптә укыган йылдар безнең алтын баласак. Иң якты истәлек булып гомерлеккә каласак. Мәктәбем, көйгән мәктәбем, күңелемдә кояш бул. Күпме генә яшәһәм дә бер касан да баймак бул. Укытучыларым, һезне онытмам гомердә, якты йондызлар шикелле һәр һез йөрәгем түгендә. Һез укыган дуктарым, һез дә минең эргәмдә, һөйләшәм, серләшәм һезне күңел менән күрәм дә. Көз җиткәнсә белем алдым, буның өчен һөйнәм. Кайһы бер шуклыктар өчен мин бүген дә һөйнәм. Күпме истәлек кулдары, күңелдә әле тере. Мәктәп йылдары йөрәктән тиз юйылмас хәтере. Саулыгыз кунактар, бүген безнең мәктәптә олы бәйрәм. 55 еллык юбилейга арналган кисәне асык дип игълан итәбез. Барлыгы улы тантана куйы менән ысын күңелдән кайнар укырга рөхсәт бирәбез. Бездә бүген кунакта Рәсәйнең төрле төбәкләрендә яшәгән ошо мәктәптең укучылары йыелган. Алыс араны якын итеп, 40 ердә 40 ишегез емерлеп ятса ла, ошо кисәгә килүегез өчен бөтә мәктәп исеменнән рәхмәт белдерәм. Яраткан укытучыларыбызды, хөрмәтле кунактарды президиумга чакырабыз. Район администрация башлыгы Рәкәй Габит улы Башировты, заместитель главы администрации по социальным вопросам Кухтину Людмилу Григорьевну, заведующую районным отделом народного образования Грачеву Ольгу Александровну, заведующего отделом культуры при администрации района Лекаря Михаила Петровича, директора школы Розу Талиповну Казакову, совхоз директора Фанилия Самодинова Галамединовны, ауыл хакимият башлыгы Салихян Шакирян улы Шәрәфетдиновны, улы укытучыларды Якупова Нутфия Фаткуловнаны, Магдумова Жавия Валерьевнаны, Шухатулина Рейфа Шайфиевнаны, Харунова Салима Кисаевнаны, Харунов Ахмедян Мухамедяновичты, Мурзагаянов Рифкат Хабибулович, Шайфулина Аклима Гатауловнаны, мәктәптің элекке директоры Мурзагаянов Арваз Хабибуловичты, иң беренче сыгарылыш укучыларның берсе Винятуллина Гөлбану апайды, Башкортстан Республикасының прокурор урынбасары Рафаэль Нариманова Сидоровцы, Үзебезнең абруйлы укытучыларыбыздың Рафаэль Солтан улы Кашмулинды, Илтүзар абый Аттаховичты, Сабир абый, Раил абый Сулейманович, Әсқат Абдрахманович, Саят Лукулович,
Күрде. Президиумға может я добавлю? Ике улы белән. Мәктәп директоры Роза Талиповна Казаковаға өтелгән. Шул кадәр куанычлы көн бүген. Ул әйтергә әйтәм инде, бөтенегезне бәйрәм белән котлыймын. Шуны әйтәм килә. Мин әле рус телен онытмагансызбыз. Мин үзем рус теле укытучысы буларак докладны рус телендә әзерләгәнмен. Рөхсәт итсәгез, рус телендә һөйләйм. Әле без онытып өлгермәгәнбез. Ярар икән, ярар. Так, пошла говорим, вас всех со славным юбилеем, 55-летием средней школы и 75-летием советской школы в деревне Нижний Лемесок. Это особое. Мы собрались подвести итоги нашей работы нашей школы, поговорить о прошлом, поговорить о настоящем и будущем, послушать о ваших успехах и вместе с вами порадоваться за них. Печая Родину. Великая Отечественная война многих оторвала от парт. Некоторые не вернулись, погибли. Поэтому в 1949 году, до 1949 года не было выпуска. А вот в 1949 году 3 выпустила школа. В 1951 году только 2. А вот уже в 1952 году 11 выпускников. А всего сделано школой 48 выпусков. И 1190 выпускников ушли в большую жизнь с порога Нижнелемезинской средней школы. 300 выпускников продолжили свое образование и стали дипломированными специалистами. 70 учителей, выпускников работает в школах района и республики. Можно перечислить, список есть. В районе работает, некоторые в республике, очень много в районе. Выпускник Ахметов, в этом году он окончил. Выпускник окончил БГУ, Ахметшин, он здесь нет, интересно, но он, наверное, прибудет. Его в этом году направляют на обучение в аспирантуру в город Ленинград. Но, видите, жизнь такая теперь пошла трудная. Он отказывается, потому что не может, материально не может ехать в Ленинград. Я думаю, район и наша школа, и найдутся, наверное, спонсоры, молодого человека поддержат. Пусть учится, пусть, знаете ли, продолжит славу нашей школы. Может быть, станет ученым. На него возлагают большие надежды. 48 медицинских работников работают, окончившие нашу школу. Вы знаете, что главный врач Ахмебининской участковой больницы – это наш выпускник Кудлятметов Саитович. Максимова Лариса Рашитовна, главный врач Урманской больницы, наша выпускница. Заместитель главного врача санэпидстанции Максимов Илья Исраилевич, это тоже наш выпускник. Мусинов Лариса, медик по образованию, научный сотрудник Института профзаболеваний, преподает в медицинском институте и защитила кандидатскую, наверное, через... Есть среди наших выпускников люди, заслужившие высоких государственных наград. Вот за речкой Лемезой, в деревне Моногора, живет наш пчеловод, наш выпускник Христолюбов Анатолий Андреевич. Награжден серебряной и бронзовой медалью ВДНХ, победитель соревнований, награжден медалью трудовой славы второй степени и орденом Дружбы народов. Наш выпускник. Якупова Нутфия Фаткуловна, я уж повторяла, второй раз вам повторяю, награждена орденом Знак почета. Хисматуллин Раиль Сулейманович медалью за трудовое отличие. Макзюмова, мама Ильгизы и Семеновна медаль.
Раиля, отчество не знаю, награждена тоже медалью за трудовое отличие. Харунов Ахметьян Ахметьянович юбилейной медалью к столетию со дня рождения Ленина. Дальше Харунов Шавси Ахмат Мухаметович, наш односельчанин, он ушел в тяжелую металлургию, там где-то в Медьяре работает, награжден 2 орденами знак почета, медалью за трудовую заслуги, ветеран труда, ударник всех пятилеток, ветеран черной металлургии. Вот такие известные люди, это по неполным данным, это наши выпускники, мы ими гордимся. Ведущие специалисты Лемезинского совхоза – это выпускники нашей школы. Главный агроном Баширов, главный бухгалтер Гайфулина Венера Нурмагометовна, зоотехник Баширов Ларис, ветврач Хасанов, глава администрации Лемезинского сельсовета Шарафудинов Салихян Шакирович, заместитель главы администрации наша выпускница Абузарова Карима, бухгалтер сельсовета Абдулина Филия. В школе работает 21 учитель. Все они выпускники нашей средней школы. 21 учитель выпускники. В настоящее время 12 выпускников – это студенты пединститутов. Скоро и они вернутся специалистами в Иглинский район. Огромное спасибо тем выпускникам школы, которые нашли свое счастье на родной Лемезинской земле. Нижняя Лемезинская средняя школа полностью укомплектована кадрами. Всего, кроме выпускников, там такие, как я, приезжие, 30 учителей, все с соответствующим высшим образованием, средним специальным образованием, 6 отличников народного просвещения. Это Хисманиму часто приезжают учителя района учиться, перенимать опыт его работы. 3 учителя в прошлом году сдали аттестацию на 1-ю категорию. Это Кашмулин Рафаил Султанович, Зинуров Фердинанд Гельманович и Уразгавкин Асхат Абдрахманович. Многие школы крепка официальны. Хороших и ласковых слов нашим учителям поблагодарим, дорогие выпускники. Первые шаги в школу своего знанием, но и часто можно увидеть школьников с мандолиной. Наших воспитанников прошли через его, чьи образы, быть может, сопутствуют вам всю вашу жизнь. В школе Рауфа Нигматовна, Зинур, через много лет, вы, наверное, понимаете, почему я сказала подвижнический труд учителей. Сельский учитель в особо трудных условиях работает, вы знаете это. Это не город. Многое, знаете, ложатся на плечи наших учителей. Учителя и с художественной самодеятельностью выступают в клубе. Учителя выезжают с номерами художественной самодеятельности, с ответными концертами куда-то. Учителя постоянно педагоги со всеми своими учениками. И вот я думаю, что вы вот сейчас, наверное, по заслугам оценили кропотливую работу этих педагогов. И, наверное, не раз были благодарны им за те знания, которые получили вы в школе. Но главное все-таки в школе остается урок. Именно на уроках учатся дети трудолюбию, упорству в достижении целей, усидчивости, доводить каждое дело до конца, аккуратности. Многие уроки наших учителей проходят на высоком методическом уровне. Учиться у нас приезжают учителя всего района. Вот недавно у нас прошел семинар учителей башкирского языка и литературы. Очень довольные уехали учителя района, прекрасные уроки показали наши учителя. 16 мая к нам должны приехать организаторы всего района. Мы готовимся их тоже встретить. В школу нашу пришла талантливая молодежь. Это Тагиров Раиль Ильич, Тагирова Найля Жадиковна, Ибна, Гаипов Роман Дудя, Магадеевна, Абдулин. Если вот сегодняшний вечер удастся и вам понравится, в районе она заняла 3 места. А в республике уже
на одной из низовых мест. Ей сразу повысили по приказу равно и по приказу министерства, наверное, я так считаю, на 2 разряда повысили зарплату. Это много значит. Но если бы, например, я бы была в аттестационной комиссии, я бы на Иле поставила первое место. Потому что первый год работает, и наряду с известными учителями района прекрасно сумела показать, на что она способна, что можно ожидать от нее в будущем. И каждый из молодых учителей равняется на передовой опыт. Каждый из них смог бы быть не хуже в этой и подобной ситуации. Особое слово благодарности хочется сказать в адрес заучи школы Мухамматуллина Саяпа Лутвовича. Вот уже 10 лет руководит методической работой школы, распространением передового опыта и является ведущим математиком школы. В этом году обобщен опыт в республиканском масштабе. Язык в школе будут приобщаться к цивилизации Запада без посредника русского языка, с башкирского сразу на английский. Вот такая наша цель. Но надо, я думаю, Булат Сергеевичу нужна помощь, чтобы он действительно осел здесь. Будет время, он и дом себе построит, но пока ему нужна квартира. Я думаю, поможет район, поможет сельсовет. Вот в 1921 году, я сказала вам уже, школа называлась, как новая школа, вот, которая открылась, ШК, школа крестьянской молодежи. А сейчас наша школа называется пилотной. Вы, наверное, первый раз слышите. Я сама была удивлена этому названию сначала, но потом поняла. Пилотная — это значит экспериментальная школа. Она единственная пилотная в нашем районе. Таких пилотных школ в республике 20, и среди них наша школа. В Иглинском районе наша школа является как бы стартовой площадкой для развития национальных школ в районе. Вот у нас сейчас задача составить концепцию национального образования в Иглинском районе. Я думаю, мы вместе с районными руководителями и с тем, что мне все-таки пришлось самой услышать, увидеть, и потому что я приняла участие в каком? Это не республиканская, в конференции, да. Это даже, знаете, мирового значения, я думаю, конференция развития национальной школы. Там были на этой конференции были не только башкирские делегации, там были из Америки, Финляндии, Англии и из многих регионов нашей страны. С большими впечатлениями, конечно, я приехала, но об этом я сейчас не намерена вам говорить. Продолжу дальше. Обучение у нас, вы хорошо знаете, издавна, вот я в 1961 году прибыла в эту школу, с тех пор обучение велось на русском языке. И считалась школа, национальная школа на русском языке обучения. Сейчас у нас по этой программе половина школы обучается. Но есть ребята, которые получили образование на башкирском языке, начальное образование, с периферийных школ. Они уже с 1 класса обучаются на башкирском языке. Но вот сейчас мы переходим на новый план обучения, на сетку обучения. Теперь начальный класс у нас 1 к 4. Обучение ведется на башкирском языке. Кроме того, значит, в начальных классах обучение на башкирском языке. Значит, в школе обучение башкирской литературе и башкирскому языку поставлено на высокий уровень. Может быть, я повторяюсь, но эти сведения новые я даю вам. На олимпиадах по башкирскому языку, например, на районных олимпиадах, наши выпускники занимают все 1-е, 2-е, 3-е места. Гастроном сидит, может подтвердить. А в республике тоже были времена, иногда занимают тоже 1-е, где-то 2-е места. Но в этом году, например, одно из призовых мест тоже заняли наши. Неплохой результат, конечно, был. Не последний. Введено преподавание таких предметов, как история Башкортостана, география Башкортостана,
экология Башкортостана, история, литература и культура Башкирии, уроки жизни. Во внеурочное время изучаются обычаи, национальные праздники, песни и танцы башкирского народа. Наша цель – воспитать башкирскую интеллигенцию, способную вывести наш район и нашу республику, может быть, на новые вершины цивилизации. Такова наша цель. В этом они поступили здесь, где они сидят. Зато сколько их чисел, первая прочитанная книга, тур на что более всего способны. Этого уже нет в школьном расписании. Здесь вы уже сами себе учителя, и оценки вам будет ставить сама жизнь. Сумейте полюбить ее, искать человека труда. И не забудьте передать стремление самоотверженно трудиться на благо нашей республики, на благо нашей Родины. Помните, что же школа не заканчивается последним звонком, потому что человек всю жизнь учится. Пройдут годы, и после едва будет больше тех, кто счастлив. Мы желаем вам, наш коллектив школьный, желаем вам, дорогие наши гости и выпускники, успехов в учебе и труде. Мы желаем вам чистого неба над головой, мирного неба, хорошего настроения, счастья вам на долгие годы. Мы по-прежнему верим, что школа останется для вас родным домом. Приезжайте, мы всегда рады будем встретить вас, наших дорогих выпускников. Счастья! Классташтар, достар, жақында барахаталар бүгін бұл трибунанан қылтырап бізге сәлеметтіктер тілеп бұл трибунаға сыққан. Қазір өзіміздің оқыған тілді давам еттерге тілеймін. Уважаемые гости, не все меня могут понять, поэтому я решила обратиться сначала на башкирском, потом на русском языке. Я очень рада, что сегодня торжественно отмечается юбилей нашей школы, нашей родной школы. Хотя мне не довелось здесь 10 классов заканчивать, но я всегда эту школу считаю родной ступенькой, родной школой. И навеки мы будем выпускники 73-го года. И навечно мы будем помнить нашего первого учителя. Если для других первым учителем является учительница, у нас учитель. Дорогой наш Давид Хамитович, который вместе с нами начинал изучал с нами азбуку, показывал нам первые уроки. И мы с ним проходили первые наши ступеньки в жизнь большую. Если наша школа открывалась 55 лет тому назад, уже выпускалась, то сегодня какие тяжелые это были времена. И сегодня в такие же тяжелые времена мы отмечаем наш юбилей. Если сравнить наши поколения, то нам есть чем гордиться, конечно, но сегодня, в такое тяжелое время, если мы смогли сплотиться, смогли отметить такой юбилей, то, наверное, благодарность нашим учителям, только благодаря нашим учителям мы сегодня вышли в большую жизнь, только благодаря нашим любимым, прекрасным учителям, которые дали нам такое хорошее образование, и смогли мы достичь тех высот и в науке, и в жизни. Спасибо вам большое. Если поближе подойти к своей специальности, то могу вас уверить, что жизнь ведь у нас не совсем сладкая в настоящее время. А вот чтобы помочь нашему обществу, чтобы помочь вылечить наши все болячки, а я являюсь врачом, преподаю в медицинском университете, нам нужно только вместе собраться и сделать это дело. Так давайте же не будем сидеть по углам и ждать, когда нам все преподнесут на блюдечке. Будем вместе также продолжать жить, будем вместе также трудиться, и благодаря нашей сплоченности мы сможем победить все наши юбилярницы. Еще раз я вас поздравляю от всей души. Выпуск 73-го года. Вспомните наши былые годы, а выпускники помоложе могут мне напомнить наш гимн, с которым мы прощались со школой. Поддержите меня, пожалуйста, если я смогу.
товарищи, уважаемые выпускники Средней Лемезинской школы, позвольте поздравить вас с прошедшими праздниками весны, победы и поздравить вас с юбилеем школы. Я, конечно, знаю школу не так много лет, как вы здесь сидящие. Но за это время я успела убедиться, что в этой школе работают самые талантливые, самые уважаемые, самые лучшие учителя, которые любят то, что они преподают, и любят тех, кому они преподают. Так как все ученики, а статистические данные, приведенные Розой говорят об этом, учатся с увлечением. И большинство из выпускников школы, я думаю, это, во-первых, очень человечные люди, так сказать, ребенок, выпускник или ученик и человек – это понятия разные. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что очень человечные люди, очень воспитанные люди. Это мне хотелось сказать первое. Второе, мне кажется, что лицо школы не создается без поселка, без людей, живущих в поселке. Видимо, в Лемезах живут как говорят, по-народному мудрые, что ли, или мудрые люди, обладающие народной педагогикой, которые сумели помочь школе воспитать хороших специалистов, уважаемых людей. Я считаю, что вот школа – это лицо поселка, это душа поселка, это зеркало поселка. Какова школа, таковы и живущие здесь люди. И живущим в Лемезах хочется сказать большое спасибо за то, что лицо школы на сегодняшний день, мы будем говорить так, очень чистое, очень привлекательное. Еще хочется сказать, что школа без руководства поселка, допустим, или без руководства школы – это ничто. Зажечь умеет только тот, кто сам горит. И вот если на сегодняшний день школа может гореть награжденными медалями, награжденными грамотами, заслуженными учителями, учителями-методистами, это только потому, что у руководства школы стояли очень умные, очень талантливые, очень способные люди. И хотелось бы, чтобы в дальнейшем вы им помогали поддерживать высокий имидж школы. Что хочется пожелать вам всем сидящим сегодня? Ну, во-первых, конечно, здесь люди разновозрастные, но все равно, согласитесь, что встретившись, вы называли, наверное, друг друга девочки и мальчики. Так вот, хочется, чтобы вы вспомнили самые школьные моменты из школьной жизни, чтобы вы досыта насмеялись, потому что не так часто нам приходится в нашей жизни даже улыбаться, чтобы вы ушли оттуда с хорошим настроением. Здоровья вам всем, терпения в этой сложной, в этой очень трудной жизни, мудрости во всех проявлениях, это тоже очень важно сейчас, конечно, и всем вам человеческого счастья. Мен бек шуатман хәдең менән очрашуга. Хәзерге вакытта кирәк очрашырга, күрекләр кызганычка каршы кирәк йомшабыз, кирәк бер-бер белән ял итәбез. Менә бүген шундай майдан матур көнендә бергәләп 43-тә 40 якка ташлап очрашу бик әйбәт. Бер-берегезне менә бу катмар вакытта улар ел күрмәгән хәлдә. Бер-берегез белән һөйләшеп, кайгыларда уртаклашып, шатлыклар белән бүлешеп утыру бик әйбәт ул. Һәрбер кешенең үткән вакыты
исендә кала гомерлеккә. Бигрәк тә баласак, укыган сакта туган дуслашкан кешеләр, дуслашкан дуслар, яраткан дуслар, яраткан кешеләр алар гомерлеккә калалар. Уже үскәч ул ул хәтле дус булмай, баласакта классташтар, бергә үскән кешеләр иң якын булалар. Шуңа күрә мин бик толкынланып утырам сезнең белән тоже. Үзебезнең класста укыган кешеләр белән сорашкан булмак. Бигрәк тә әйбәт менә без музейда каранык сезнең олы булуга угышка киткән идея калкышы, аларда хәтергә алганнар. Әллә безнең белән утыралар менә угышта булган кешеләр бергә сезнең белән утырганга тоже бик шатмын. Күптән түгел генә без Ватан хуҗалыгында еңгә 51 еллыкты байрам итеп үттек. Менә шул уңай менән сын күлдән сезнең исем менән аларды тагын да еңү байрамы белән лаек озын гомер, исәнлек теләйек. Рәхмәт сезгә. Тем не менее, мен сезгә әйтерлек, һәрберегез был авылдан, был тамырдан сыкканыгыз, сак кына булһа менә был авылда үзегезнең туган якты юлга алу өчен, тәртипкә алу өчен өлеш кертһәгез, бигрәк тә шәп булыр иде. Чөнки хәзерге патламарлы вакытта еңел түгел совхоздала ул туган як гомер буена кала, бигрәк тә картая башлагас. Нәмә эшләнем туган як өчен, нәмә эшләнем ил өчен, нәмә эшләнем үземнең туганнар өчен дигән уйга калырга һәрбер кеше тиеш дип уйлыйм. Һәрбер кеше кайткан авыр булһа ла, кайда йөрһә лә, гомергә туган якка авылга кайтып күмегез дип әйтәбез. Менә бүген дә без шундай кызганычка каршы шундай мероприятиеләр катнашырга туры килде. Шуңа күрә авылда туган якты онытырга кирәкмәй. Менә мин бик шат булдым сезнең якташыгыз Манагар авылында Василий Григорьевич Судаков дигән бер иптәш, ул гомер буена зур төзелешләрдә эшләгән, нефтяникларда эшләгән, пенсияга киткәч авыл ягына кайтып шул Манагарга шунда бик матур буат идене. Анда балык үрсетергә була. Настоящий инженерный сооружение эшләнә. Төн килһәң, анда булды, кис килһәң, анда булды, якшәмбе килһәң, анда, яңа көне анда, һәр вакытта шунда үз кулы белән 1-3-4 механизатор белән шул буаны төзене, ул аларга бер һәйкәл булып калыр дип әйтергә була. Шуңа күрә һәрберегездә берәй төрле кәңәш менән, үз менән ярдәм итсәгез, шәп булыр иде. Үзегез күреп торасыз, менә врачлар күп. Мондан районның 10% почти укытучылары был авылдан сыккан, был мәктәптән. 10% якын врачлар сыкканнар. Кызганычка каршы авылда тәртип яклары бик шәп түгел. Һәрберегез менә очрашканда, кунакта булганыгызда шул турыла һүз алып барырга кирәк. Ишү ягы бик борсытта. Бездә менә хакимият башлыгы Салихандына бик борсыта. Шул турыла карарга кирәк. Бердән әйтәм, безнең башкорт татар халкы шул ишү элек андай нәмә булмай торган. Бик әз була торган. Шуңа күрә ул вакытта әйбәт эшләр. Аларның эш шартлары бик шәп түгел дип әйтәләр.
işleyen kadar bir günde yoldan aparıp gitkenler. Bugün saat gidip gittense parapsıktan motomunun ramlarını da alıp gittiler. Bunda bir sipten kirgen ailenin daşniklarda yok gitinde. Şunu üdübüden şunu alıp, üdübüden tortup, şunu aytıp yaşav gerekmegen demek. Men bunday vaqtda bunday tantanali vaqtda o'tirib kularga tilamagan. Lekin böyle bütün gün ağır kim böyle bile bol ağırga mana bu yorlarda kirip kettiğisine 200 milyondan artık aksa bölündü. O'tgan bunda тоже bölüngen işley başlarga tegishlar ul rayondan 4'ten bir yol tezilishine bergan işe şuna göre onlarda тоже qara kerak. Ağırma rayon halında onda тоже просто rayondan getirip kontraktlar Tarışmışlarla bir günde yatkan sabırlarda geçerler. Bir günde yatkan ağaçlarda, bakırı yatkan uydurmaz, yüzünüz işlev bunda buldak. Karanıp, abıkmavenle bir kim edirlemegen. Bardak mine, senifyan da bulda, şunda uğramda hepirip yürüler. Bunda bittim тоже bir kimde gelip hepirmey, bir kimde getirip tertipke kalmaz. Şunlarda işlerge gerek, şu tertip turunda gelgende, qaytkanda, ısıraşkanda dağınlıklar aytıp gitip etmeksinler. Hedin mine işsen kalıp iken okusular turunda köp aytırga mümkün mine bizim rayondagına. Nayil mında pamayımda salihimiz kutlak gerekli Maktab bulup kalırlar kadırlarda onda lakabı yetiştirgen işlik var. Bu tezerliğe yardım ete Lisonov Viktor Petrovich birinci Urumda giden предложениялар, giden neler gitmenen, kangeşlere gitmenen birgeler bol yaptı. Şuna göre eğer de her birimiz joylap kına yolga halhaq, joylap kına tırışak, bizim bütün возможностьlar var, tertipke getirip, bizim namaz avulu, namaz maktabi, seske atkan baksahmak getirige. Men sizge, bütün sizgeler, kubra filan şekilde, может artığın da hilaganlıdır, hilal şeyler kup, bugün bizge bayram, bütün gidiler şu zor bayramına kutlayın, bizge isenlik, şatlık, vakitlik, iminlik, uzun ömür dileyiniz. Zor arkat kılınca. Bizge sintezatör, müzikal müdürler, yer mektepke, yer sanatlar var. Я школу Лебединскую знаю порядка 20 лет. Знаю, что это школа с богатыми, прекрасными традициями. Школа богата своими выпускниками, своими учениками. Они не менее прекрасны. Это и специалисты народного хозяйства, это и талантливые люди, обладающие и, так сказать, навыками мастерства, культуры, народного образования, здравоохранения и многие-многие, владеющие многими и многими другими вопросами. Я искренне желаю всем вам, присутствующим здесь, счастья, успехов, радости. И пусть эта школа всегда сохраняет эти приятные традиции, и пусть эта школа действительно будет образцовой. Именно здесь, на этой земле, живет самая компактная группа наших башкир. И я очень хочу, чтобы вот эти национальные, исконно башкирские традиции никогда не иссякали. Пусть живет наша единственная башкирская школа. Пусть развиваются ее традиции, пусть развивается родной башкирский язык, язык Башкортостана. Ну и, естественно, те, кто оканчивал в свое время здесь русские классы, наверное, тоже не надо сбрасывать со счетов язык нашего межнационального
общения. Иначе бы вот такого праздника, наверное, могло бы тоже, может быть, не столь он был интересен, столь обширен, если бы мы не умели общаться на русском, на языке общенационального общения. Большая плеяда выпускников вышла из этой школы. И этих выпускников вели, как всегда, директора школ. Кто-то начинал, кто-то открывал эти школы 55 лет назад, кто-то пристраивал, дополняя новыми помещениями, кто-то создавал новое строение уже в наше время. То есть каждый вносил вклад и вел за собой коллективы педагогов и коллективы учащихся. И сегодня этот прекрасный коллектив ведет Роза Талиповна, уважаемый директор Нижнелемезинской средней школы. И вот мы здесь, посовещавшись, наша, будем так считать, игринская делегация, это и глава администрации, я как его заместитель и заведующая районным отделом народного образования, и присутствующий здесь заведующий отделом культуры, мы считаем возможным преподнести тоже подарок, но уже лично директору, и поздравить ее с 55-летием тоже, поскольку они с днем рождения, с днем рождения. Будут здоровы ваши дети. Счастья, успехов, благополучия. Вы так сказать, как организатор, ясно, что отсутствие при самом приятном событии. Мы вам... Мы поздравили вас с днем рождения. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня взглядывают на друг друга, смотрят друг на друга, и, может быть, и не узнают, а может быть, и сразу узнают. Так? И очень ценят свой прекрасный труд. Но так вот уже и не работает, да? Наш игринский соловей Богопур Хисматуллин, он не ваш, он новокубовский. Вот, а вы вот ни одного. Ну вот есть надежда, директор говорил, что теперь играют на мандолине в коридорах, но кубызи играют. Значит, Курай, надеюсь, вот здесь у вас есть прекрасный специалист. Надо бы запеть, и чтобы, как говорится, появились у вас тоже народные артисты. Мне вот лично, понимаете, сегодня и гордиться нечему, как заведующим отделом культуры. Поэтому, пожалуйста, вот это такая заявочка. Ну что же, и еще подарки. Она сготовилась. Так, это еще не все. И вечер. Аппарат нет, что вы. Здесь. Будьте давайте для нас Кушылар, барышылар бүгінгі байрам белән шын күңелдән котларга рөхсәт итегез. Алдағы торышыбызда зур уңышлар, тазалык, бәхет теләймен. Бүгінгі көн мәктәптең тарихында иң якты көндәрнең берсе булып калыр дип уйлаймен. Меңгәләгән карлыгачларын үз алды тормышка озаткан безнең авыл мәктәбенә тәвәл 55 ел. Яшь, кеше тормышында зурлык вакыт эчендә мәктәп үз илебезгә тихтәләгән белгечләр тәрбияләне. Мин хакимият башлыгы буларак чын күңелдән мәктәп уңышларына шатланамын. Район республика конкурсларында катнашып, алдынгы урындарды алучы тәҗрибәле укытучыларның республика кимәлендә танылуы миңа да олы горурлык. Роза Талиповна әйтеп киткән укытучылар турында, бәлки мин кабатланырмындыр. Нугрыш әйтте, мин башка әйтергә укытучылар турында. Гөлира Ахмат кызы Гайнуллина, Насима Губай кызы Муталлапова, Раил Шлейман улы Хисматуллин, Фердинанд Гыйльман улы Зинуров, ошо мәктәп укучылары. Улар инде генә мәктәптәрдә эшләһәләр дә, үзләренең өчен югары баһаларды итеп башкарулары һич шиксез. Бүгін дә авыл турышында бик актив катнашып санала. Бу бөгөж югары Урман кышына мәсьәләгә дә мактанып булыр. Бу маклап, укытучы һәр вакыт үз алдында уңай алышмаянмы. Ошо кешеләргә каратан укып ишеттермәй, утыра алмай. Рус теле һәм әдәбият укытучысы Гүзәл Җәмил кызы Дәүлетшина, тормыш сабаклары укытучысы Наиля Дәүләт кызы Тагирова,
Радик Шарьянұлы Абдуллин, физик тәрбие оқытушысы, инглиз тілі білгіші Булат Сергейұлы Манокин, физика оқытушысы Белиза Жакипова Атабаева, қымбат дәріс оқытушылары Ильфат Рамилұлы Жинуров, Мамдуда Махадиқызы Гарипова, рус тілі һәм әдәбият оқытушысы Альфия Рифқатқызы Шавалиева. Sizin barınızda bugünkü oğlu veren mektepke 55 yıl tolu tantanası bilen hürmet etip sizin barınızda da zor oңышlar, isen sağlık dilerge rüksat ettiniz. İpteşler Aroz Talip'inle bir taraf gavetiş. Bütün ipteşlerde barısı da bek zor beya verip Aşkurun tarihi, onun dik yakışlı olan kişilerin, noktavalay olan kişilerin aytıp gittiler. Şular arasından Lemmes, buna mesela Azlabayev, Dölebayev Ağa'nın oğlu reis, onun iki oğlu Reşitlerin istorundan gittiler gerçekten. Buna oğlu ayıptaşlar kuşu Lemmes Kıragın, Maktab tilge aldırmak sözünün kararlı işler zamanında işler verirler. Eşdeğin reis, Rabbis istekler bugünkünde fotoğraf edilerek çıkarıp Respublikamızda 5 yıl boyuna birinci orununda vermeyi komanda mantıklar edilerek çıkarıp işler yaptı. Etlerek replikten bugün onun hukukuda Reşit'te anadan 3 yıl boyunca fotoğraflardan her umartadan mağlubu boyunca rekord boyunca 3 yıl boyunca Respublikamızda orununda vermeyi. Münakaşamızda sivil tarihçiler, iktidar ettirir, bizge gelişekte hukukumuzlar belirlenmişler. Şu manasında biz dinastik çalışmalar Onlardan konuşmayı, sınavları teşkiler, ufak madeni yolcular, anlatımlarla ilgilenmesini, komanda, mantıklar, işler,
Yayının madde konularının birinde mektep direktörü Rozat Alisuna'ga 55 olacak. 55 ol, Ömer'den en ağırlı turmuştun esenin süsünde, şartlık vakitlerinde yitirlik anlayan usur. Turmuş daryandan karakter tecrübeni tuklagan hem akıl yılgan usur. Kimine varan kızlarına. Şuayı soğanıştın, Rozat Alisuna'na ise yanında defter kaliteli bu ürün hususlar, ıskar ağızdan hikayesiyle, Unitazları başkalarından başka eder. O liderlik yanında unit yönlendirmeler Nefretsin materyalinin mücadelelerinde nefret bırakıldı, yurt maçları, avtobüs kuruldu. Uluslararası Arayın Respublika Bülent'te uçarken ayrıca devlet kadar Avrupa yaraylarına uluslararası faydalar. Uluslararası tutulanlar hem başka hükümetlerle itibarlar. O adına anlatıldığı işini yapamayız. Okul çıkarsa okul sonrası okullardan hem tutulanlar alaylar şu an buraya devlet güvenlik genel operatörleri bu yılda büyük öğretim döneminde yenilikler paylaşım alanlar, pilot meslekleri içerisinde. Orada sayesinde büyük efendilerine bugünkü meslek gibileri hem bugün geçen gibilerin meyanmayla tutmaydı. Kendi halkı, eşikindeki sınıflar yöneltilir. Gençlik başka gençlerle gazetede ders çocuklarına kurs kapşırlar. Ошонда исмаһам бер туганым да юк, әмма ләкин менә лисей елында ошонда үземнең туганнарыма килгәндә киләм. Менә бүген дә осраклы рәвештә һеҙҙең байрамға килеп эләктем. Мин ошонда һеҙҙең мәктәпте тамамлаган бөтәгеҙҙе ошондай матур байрамығыҙ менән ҡотлайым. Йәшлек гәзите тураһында һеҙгә әйтеп торорға ла кәрәкмәй. Бишелгән минең иманым камил, Иглин районында мөгаен йәшлек гәзитен яҙыусыларҙың иң күбен ләмәздәр һәм ошо төрҙә урынлашҡан ауылдар тәшкил итәлер. Шуға күрә йәшлек тураһында әллә ни күп һөйләп тормайым. Үҙегеҙ беләһегеҙ, беҙҙең йәшлек гәзите бик күп.
бәйгеләр үткәреп тора, ел һайын яңа бәйгеләр үткәреп тора һәм үткән елда без үткәргән тақмаклар хәтерләгәннәр. Менә шулай инде урыс тамам бер халык белән шулай гына мәгълүмат тапшырып куя дигән фикергә киткән. Безнең авылдан менә Мөхәммәд Галап кешесе, Мөхәммәд Сахан кешесе, барлык Галап кешесе, аларда эзләп халыкка сыгарган һәм менә тақмаклар бәйгеләр аларга хөрмәтле рәисмәтләрендә яшәгән үткәргән тақмаклар бәйгеләрендә катнашкан башка халыкларның авыл иҗаты пропагандалар һәм баянлыклар үз индергән иде. Тақмаклар бәйгеләре аларасы Bizning Urmandan uyumalarda uzağa gidebildiğinde Urman kuralada dediğince Rafael'e biliriz şöyle. Коллектив Лемезинской средней школы, я думаю, что у нас долгий год это идет дружба, можно так сказать. Каждый год весной мы идем в школу за помощью наших Лемезинских СТОС. Весной проводят большие работы по посадке лесных культур, так как весь, можно сказать, район расположен в зоне, лесной зоне, и мы проводим большие рубки и также сажаем большие площади лесных культур. Зур ярдәм бирә. Шул посадканы без анан мәктәп аркасында иң беренчеләрдән бетерәбез. Безнең посадка, безнең нәмәдә куслар булган посадкалар иң матурлар дип әйтергә була. Рәхмәт. Gülmara Şahin degeni. Milyon yarımına aksa, İkavun yarımı diyeceğim böyle boşluğa vergen, vergen. И сердечно поздравляем вас с вашим славным юбилеем, 55-летием нашей школы. В этот знаменательный день мы вам говорим вам все слова благодарности и признания в открытое плавание по океану жизни. Вы как бы являетесь для нас маяками, на которые мы ориентируемся по жизненному океану и держим правильный курс. Спасибо вам большое за все. Наряду с предметными дисциплинами вы
давали для нас уроки жизни. Старались, чтобы мы были добросовестными, честными людьми, учили нас гуманности, человечности, доброте. Спасибо вам великое за ваш великий труд. Мәктәп еллары аннан йырдага әйтәләр, яң яраткан, күңел тапкан, яр бер генә була ул дип. Без авылда Рәгыйс, Газимә, Кәримә, Филия һәм мин үзебезнең исемемнән, үзебезнең классный руководителебезнән Әхлимә Гатауовна котлыйбыз инде. Бүтәгезгә дә озын гомер һәм бәхет теләйбез. Рәхмәт. Biz veteranlarını бүләкләп үтәбез рөхсәт итсәгез. Күп вакыт мәктәпкә көч салган, белеп торасыз, ничек эшләгән хезмәткәрләрне, и авыл өчен нык тырышкан Ахмедҗан абый белән икесенә бергә бер бүләк итәргә бирелгән. Муталлаповага бүләк итәләр. Безнең Нәсимә Губаевнаның әсәре бит инде. Бик рәхмәт кызыгыз өчен дә, эшегез өчен дә. Ветеран булганга бүләк итәргә булганнан Лутфия Фаткуловна белән Рафаил Султановичка, икесе дә ветеран. Бүләкте бушка гына алмайынса бер-ике хөддә буламы? Обязательно. Кисәлә бер нисә үтәйдә кисү, минеңсә арак минем өчен гаип тә булыр, язык та булыр шуңа. Чөнки әгәр дә бүгенге көндә тормыштың бик зур бөеклегенә менеп җиттем дип әйтһәм дә ярый инде, 7-10 вакытлагас хәзер Анан 7-9 әллә күреп була, әллә күреп тә була әле кем белә. Был мәктәптә минем күңелле, матур, авыр да мәктәп елдары үтте. Кем һугыш елдарына бала сага туры килгән, без бана шушы һугыштан иң авыр мәлендә 42-нче елда укый башланып киттек. Һуңнан һугыштан һуңгы 50-нче елдар 60-нчы елдарда инде булганы, ләкин шулай да тырыштык. Белемдең нәмә икәнен аңланып, белеп алырга тырыштык. Бына ошо тырышлыкты һуңынан үзем иң беренчеләрдән булып, Ләмәс укучылары арасынан университетты тамамлап кайткач, мин үземдән укып чыккан балаларга да бирергә тырыштым. Һәр вакытта да Үземдән укып чыккан балаларга әйттем, балалар, тормышта ике нәмәне онытмагыз. Беренчедән ул гаделлек, бер вакытта да беркемне дә алдамагыз. Кешенең үзенә, йөзенә туры карап яшәү өчен, үзе курыкмаенча һөйләр өчен үзем дөрес яшәргә кирәк. Әгәр дә үзем дөрес яшәмәһәм, сак кына минем кыйш басканым булса, бала уны тиз генә күреп ала. Һәм һиңа бер касан да ышанмай, һәм һине ул ихтирам итмәй. Һәм бына минем менән күп елдар бергә эшләгән олы Акбаш багайда да бу туралы әйтеп, Фәрвазовый, без һезнең белән бына әле шундай матур классларда укыйбыз да, электричестволар янып тора. Без бит Фәрвазовыйдар менән эшләгәндә лампа менән укыта торган идек. Әйе, кайда инде ул безгә автобус күрү? Трактор я булмаһа машина, без аттан бәйләде безгә. Без әле ата-әсәләр собраниеһы йыелышы үткәрү өчен
bir geyevli turganlı Ferozabey. Ferozabey ulak kuyrularlarını direktör bulup işlerine. Hem bugün buna min çok hareketli hedin osuranı hıylaşıp aldık. Hedin fayda bir kıraydı. Minin mektepte tamamlananlar 30 yıl, 30'dan da arttı, 27 yıl, hem başkalar. Buna minen okup sıkan okusuları biz koşu mektepten zavucu, soyar, babaya. Buna biraz neyden direktörü, ondan okulsun gelenler, hepsi tutarıydı. Buna o gün fayda bir oğulların döneye gittiler. Hedin fayda bir döneye dik zor. Derslere gelen geçti, dik durmuşsun yuvarlı bastıkları, nalanını bastı, naучный neger работниктарға болып кетті ме, әліне бір кезде көрді келеді. Олар көмекте. Hem бір кезде Uyuyorsun tanışlarıyla kaldırdı. Herden kaldırdılar kitap turşular bulmanı. Şunun için hep turmuştan kadrin bile gidip, hep yaşadığın kadrin bile gidip, hem min şunu aytayım ki de, Qayğırda min həddə oturayım da, başınızda eğip, yaki kabinanın bulhala, başınızda tırıp, hal mağabatik eğitip ki telaşına şu tiklim şatlanıp kalıp, boşqa yaşamagan dediken, boşqa işlemagan dediken, bana nindey tertipli balalar terbiyelegendir. Bu bit milyon okugan ile, bir balalar tübül indi kadar, ittişler hedin alda, bir bilavuna kadar ona yedirak. Şuşla dip kuvanabık. Hem aytırga gerek. Qayğırda irgabizden batkap yarıp maşinala ötüp gitip barganda äkringene ötüp gitkengene hatta şartdır. Çünkü hep birge basırak batkak sesiretmezdesin. Anlaydık, из-за уважения aydı. Maşinanın bilen äkringene ötüp gitagit. Bu indi hedin kemdegi gidip көрhete. Hedden tuğan balalar da oşunday tertipli bulhan. Min hedde yaşta şuna sakıram. Balalarıga tertipli bulhan. İptaş okusunlar. Yaşta hedden okugan okusular tertipli bulhan. Hedden örnek aldığında hep uyuget örnek bulur. Hep uyuget örnek bulhağız balalarımıza. Uyuget örnek bulhağız okutkan okusularımıza bu vakitte ilde tertip bulur. Avda tertip bulur. Yurtta tertip bulur. Yurtta kızığı bulmaz. Eğer de atay menen erkek bir-birini ihtiram etse, balalar bir-birini ihtiram etse, üsken vakittan olağın olatı, ağay, ağız eğitip, eğitirge eğrene, hemilehe üstün ölüp bara, yardım olunmuğa, ol bit bana şuşunan gelip sığa, büte il, büte halık, dostluk, tuğanlık, oşu izgi münasebetler, ol beden uyuvetten turar. Oşu nemelerde unutmayın. Her vakit tatı bulayık, uyuvet ölgü bulayık, bir-birimizge ihtiramlı bulayık. Bizde bir öyle gelip yaşarga öğretmez, işlerge öğretmez. Bütün emeğimizden turar. Kulumuzdan gelgendim, bütününden işleyip, min mena şunun aytırgasına, ihtiramını için bütünüzden arasına, o zaman yıllık bir olursun, mürekkepli olursun, Min de 5 yıl bilan altta oşu mektepte okup girgen vakitne arnağa gitkenlerge 21 misafirinde 55 yıl vakit zor indi. Şolay o karamaktan bugün min bu turda hülerim bilmeyi bütün oşu mektepte işlegen direktörlardan isiminen, şu vakitın özünün isimden mi? Buna oturgan direktörlar isimden heddi bütaküddüle oşu zor bayram bilen kutlayın hem hedde adaletini gözde zor konuşluklar, turmuşunuzda selametlik hem her vakit yeryüzünde yaktılık buluntulayın. Sorumuz milleyine olman, karışkan kişiyle her vakit ol, yolun asıp durdu. Direktörü, bana hoşmak yaptı, bildik, yukarı okuyacaklarında okuttuktan,
İpteşlerin kadar, balalar, tuhanlar, bütehine bit. Bizim общество aldığında şu tipli matur turmuş kuralar hem ulardan primer alıp durarlar. Şunun için aldığında da okutusu kolektifine benim dilerim şu tiplimdir. Şuradaki üdübüzün ballarını aldığında da matur etip terbiyeleyip hem yukarı bölüm biriyle tırışayıp akmolla etmişler, başkırtlar, okumayınsı bir lider olmayacak gibi. Halkımız tırış, mektebimiz matur, şu vakitini o şu mektepte sitten gelip okup yürüyen ballarımız için niçene yıllar güne tırışımıza kıramaktan internat tüzügenimiz yok. Bütün dürtülerin takip, nakitiş, beylem ruhada üzülü bilirim. Hem başkalar o şu proyekti var, internatının o şu halkımız, başka tipleri, kızları hem matur yetişenler için eğer mümkünçilik bulsa, o şu yıldan başlayıp, internat çizi başlayıp, hem bizim balalarımız sitten yürüp, 12-15 kilometre yürümeyinsi, ışınta yaşap, matur turmuş kuralar, bir direkt yaşap bunları yitip etmek sulanır. Bana göre en ağır uçastıktan biri, o yalın kızın lemezli yol, sürekli ağır yılga. En ağır yılgaların biri, bir anın bitkerlik, en nakar vakitlerin. Buna şu sahigalar olmahan için eğer demeler internat daha bir direkt semadır böyle. Bunu hep kimse olur. Tabii ki bu mektepleri tutuyorsun, bir dalga bir elbette tutam. Hatta hayatını varlığa sayalım. Girelim bireydi, Allah'a bilimin, iyi, sizlere başladı, bitti, matur işlendi. Şuran okutusu kolektifine bir illa ittalibizin kultura baktık. Distribütörler Lemek Mektebi'nden indi yine artistler biydirlap duruğa karamaktan bugünkü günde bizim bir artistimiz yok, bir yağusumuz yok. Hatay direktörü, indi yine vraçlarımız var, bayenlilerimiz var, palkonikler, okutucular, inженерлер durumda ben hızlı etmeli. Nuvasakım yağusu hem artistler yok. İptaşlar bizler bu vapuruz boyunca işlere distribütörü yine de katmışlar var. Bu vapurun Türkiye Hanım'da çevremizde bulunmakta bir kız dolayısıyla bu kalp içinden kalmış. Bakın bir kalbin içi, kapıranın yüzeklerinde ilk giderli alan var. Bu alanlar verirsin. Belediyenin fotoğraflar, gayretler, işler geldiği, yalnız sevdaların, artık sevdaların, ben trafik kiralarlar. Rahmet edersin. Ben Udibel'den 73. yılda выпускlardan Dostlarının isimlen Udibel'den dostlarga bek zor rahmet aytayım kiler. Bizi başlap ayakta baktırıp yol hadis vermesi birinci uktası ve Zabir abi Tukbatulin buldu, Zabir Hamidovich. Bizi mektepte bitirip yolga çıkarıp, başa çıkarıp köşe edip çıkarıp vermesi Rail Süleymanovich. Bizden klasruklardan. Okutkan dostlardan başında oturan bizim her bir Abba abilerden kızlardan zor üstleri, zor ülüşleri buldu. Biz sizden hele lütfiyat etkense, sizden dileklerinizi, sizden
наказlarınızı itimize tutamız. Sizin halden gelgense yüzüge kırılık bildirmekle tırışamız. Tırışlıkta kufendire tırışamız. Hem de şu üzümüzden, avuldan patriotu bulup kalara tırışamız. Halden gelgense kaytıp, vurup, yardım bitirge bahirde, pul yardım bahirde, til yardım bilen bulha diyelim. Tağla aytıp bir de bugün bari nimet etip. Men birinci bütün dünya kurultayının delegatı olarak былтыр құрылтайда қатнашпаймын. Біздің ауылда Салиххан ағай болғайды, администрация хакимиятының басшылығы Баширов Рахитов болғайды. Онда айтылған еді, башқұрттарды аяққа бастыру үшін башқұртлар бірінші өздері башлап үйренеді дейіштер. Не сөйенді дегенде, biz özümüzden tilde, özümüzden medeniyette, özümüz haklap, özümüz ko'tarib o'stirmahak, butun qirdan ko'z birla ko'tarib ko'tarmayasizda. Shu aytılsa, shu ne aytib qo'yilsa, shu qurultayda aytilgan edi. Kadroviy politikada olib borgan. Bular ne uchun hali raispolkomda, raykomlarda, raysovetlarda bizning Igilinoga все-таки bitirib chiqqan ko'p kishilar bo'ldi. Shunday rukovodство bizden çıkan mektepten kişiler bulmadı. Şu an meni aytırga aytaman. Bulğan edi. Bulğansak da bizden avulda ko'tarildi, xalqda ko'tarilgan. Nesi degende primer bulup, mayak bulup bizdekilerden görürüz yaşlar balalar da. Mana şu agayga o'xshayib deb. Hem de taqla bir taqaraşı bugungi bayram kunida barıg'ala uңышtar, barıg'ala uzun umr, baxet tun bo'lg'ay deb aytganda. Iyundan ikisinde İkenin üstüne, dünden saat 13 minutta Ultlek'ten alıp tügün, 1700'de 5. kilometrede demir yolunda железнодорожный Адлер, Новосибирск bilen Новосибирск Адлер поездары ұшырашқан орында продуктопроводтан сығып жатқан фракция углеводородлары сығылыптан көзлі шартлау болды, янгын болды, шол катастрофа әлектен поездар, һәм ондағы пассажирдар көп әлек болдылар сәнештен. Шунда эшләгән, шунда халыкта әдерек хәлдән килгәнсе коткарып, бүлдереп, яңгын эшләгән өчен халыктан эшләр. İşlep yürüyelim. Artık ömürlerin biri көп balalar terbiyeleyen Aklim Apa bilen көп durağız. Aklim Apa'ga gazetede de yazdılar. Eli de rahmet hüzün eyteler. Bizden ayırıp kına. Biz de alarga ayırıp kına bulat birer birlikte gitken. Mana bütün hayatlardan bizlerde bir sakavat kurulları yok. Başına bir patır edildiler. Zaferan alamatı hüdayette. Neyse mana şu bizim mekteptin şu Allah'a şükür ettiğine kadar şunday motor bina dereceye erişkenlerin sebebi şu kolektiften birdemliğinde her güne payetlerine bulmanın mana kolektif birdemlik bulmaha Muşlarda ülleşudik alır. Mana bizning mektep, mana men o'sha mektepte 20 yil yurdim. Isın mağana hem de tatuluk yağınan, naverna rayon mekneyinde dirahında arılardan en birinci bulmahalar mizamsın, no evetler arasındaydı. Mana kilesek, kolektif kalabirek de kubrek, yaşlar bile katlaşkan, ularla durağında büyük motor gidelim gittiler. Uşu hüzde, aklahındar yeşler. Şulay tertipli tattu birge yaşadılar. Sizge barınızda da elbette üstte oturanlarga hem mektepteki yaş okutuşlarga ayrım rəvişdə kilesekte oğuştatırır.
25 yılda Mine Muhammadiyevnaga hazırlar. Laz papamında mı ne? Oh, Laz papanı kurmay kalgan mı? İzlep gittim. Матур выпускlar берген начальный класс оқытушыбыз Жавида Валеевна. И плюс к тому, шул кадарым әйбәт нейне организаторны безгә бирде Радик Римовичны. Шуның өчен матур бүләк бирәйләр. Которых учила этих многих читать, писать, считать, уважать людей и идти по дорогам науки. За 35 лет через мои руки прошли многие. И я даже не знаю, что сказать. Благодарна всем, которые пришли сегодня меня поздравить. Так, еще хочу сказать, я глубоко сожалею, что не являюсь выпускницей этой школы. Хотя я лемезинская. По воле судьбы мне пришлось вернуться только с дипломом. Я воспитывалась в детском доме. И всю свою жизнь посвятила обучению грамоте детей. Вырастила сына педагога, вырастила дочь педагога и сноха педагога. Пошли по династии педагогов. Хотя приезжий, построил дом, вырастил детей здесь. Все уже у него, все корни здесь, в Лемезах. Никуда он не уедет. Дирманаға бүләк берейін әлі. Инде тоже 20 елдан да ашу эшләгәннәргә ветеран булып өлгермәһәләр дә без менә Гөлира Ахметовнаны котларга булдык. Файда ул бүләкләргә булдык. Это шундый здоровый цветущий. Гөлира Камиловна укытучылардан начальный класс укытучылар. Алла bizden görürse, ну, da aşır. Zaban Rifkatовна менә математик безнең. Менә безнең ике математик. Быел тоже аттестация үткәләр. Шул кадәрем төпле, ныклы, белемле укытучыларыбыз, математик укытучыларыбыз. Шушунда сыгарып бастырахым килә. Ризасызмы? Радик Римович. Давай. Радик Сарьянович. Радик Сарьянович. Наиля Давидовна. Гүлза Закиевна. Ең сәгәнәле яшьтәр, мин дә эшләмәк.
школьные традиции. Поздравляю вас с праздником! Спасибо. Так. Мен шалтанып белән менә беренче ел килгәндә бер иде мине. Миннән дә мина сак кына аларак сөйләйм инде яшьләрдән бере Фирнат абыйны. Фирнат абый 40-тан арткан бит инде, миңа 20-нән арткан. Хәзер бөтә эш миңа туры килә торган еш кына инде югырган итәргә сабырга булга. Автобус белән бергә өйләшү бар дигән, укытучыларга миңа урын бирергә туры киләсен дип мин яшәмән. Хәзер үткән елда Росталиповна шундый политиканы башланы, яшьләргә күбрәк я. Эй, күңелем рәхәт булып калды. Хәзер Илфат бар, Радик бар, Булат бар, мәдә урын бирергә. Рәхәтләнеп йөрим. Менә шул яшьләрнең килүе иптәшләр безнең мәктәптең һүнмәвен турында әйтәләр. Безнең мәктәп артабанда матур итеп ялкынлап эшләр, матур итеп ошо һезнең һәм укучылар тәрбияләр дигән ышаныс бар. Һәм һез дә безгә бәләкәс кенә булган ярдәмегезне килеп әйтеп китәргә. Кәңәшегез менән kimdir bayrak aksa менән дә бүләк итеп мәктәпне тотмагыз. Без сезгә бына килгән генийларны күрсәтәбез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Ошондай авыр заманала яйын табып, ошондай матур кисә үткәргәнегез өчен ызгын күңелдән, үҙемдән һәм ошо залда утырган бөтә иптәшләр исеменнән бөтәһен рәхмәт әйтәһем килә. Бик зур рәхмәт барыгызга. Авыр хезмәтегездән бергәләр. Мин Мәсетле районында үҙем ошонда тыуып үтһәм дә, шунда эшләргә насип булды. Башҡорт ауылынан, районда Башҡорт районына әҙәби телдә шунан сыҡҡандыр. Күп мәктәптәр башҡорт телендә уҡыйҙар, гуманитарный фәндәр ҙә башҡорт телендә алып барыла. Быйыл беҙҙең Мәсетле районы ошо Ләнәт урта мәктәбе менән башҡорт теле буйынса фекер алыштылар. Уртаҡлаштылар. Хәҙер улар беҙгә барҙылар инде, беҙҙекеләр мында килделәр. Күп йылдар буйы эшләгәнсеңдәр, бөтәһе лә белә инде. Апай, беҙ һеҙҙең ауылығыҙҙа, һеҙҙең мәктәбегеҙҙә булып ҡайттыҡ, әйтәм, бик әйбәт. Ә һеҙҙең ауылығыҙҙың уҡытыусылары үҙ эштәрен белгән, эш һөйәр уҡытыусылар икән. Башҡорт теленә һөйөү, мөхәббәт тәрбиәләй тиҙәр. Рәхмәт башҡорт теле уҡытыусылары, һеҙгә быныһы айырым. Һәм үҙемде башҡорт теленән уҡытҡан Сәлимә Хисаевнаға, башҡорт теле уҡытҡан уҡытыусыларға үҙемнең бөткөһөҙ рәхмәтемде әйтеп,
Rami Garipov'dan tek şikarını söyleyeyim. Ruhsat etseniz. Sen Rami Garipov, biz halkımızın seske ümrüne bol kurtulmayı yaman. Cihanında, uşu ömrülarda, kuş yüzleri terek kıyaman. Şu bağlan gittiler dil kaderin, değirdiler dilim gel çugin, küslü yavru, boyda, yağmurla, gel vurur bunu, gel bungel. Esen dili mine sesen dili, unan başka minin ilim yok. İlim hümet güne, dilin hümet. İli yoktun gına, dili yok. Halkın dili mine haklık dili. Unan başka minin halkın yok. Yüreğinde halkı bulmağandın, kişi bulurgala hakkı yok. Full vermeye geldik. Onlar yine henüz hemen tertip hakkında sıra Kadirli kulaklar, kadirli okutuşlar bugünkü bir bayram bilen özellikle bütün günde kaynar güdübirinin simey isiminden güdübirinin melekkine bulan huzarlık isiminden kaynar kutlarga kişi көңілді өткен әрбірді матурды бәлтек. Мен 73-ші жылғы Буйбысык исіменен зор рахмет білдірдім. Күдібізді оқытқан, әм тәрбие берген оқытушыларымызға. Бигерек те біздің әсей болып, бізге білім тәрбие берген Hurmat bittiler. Kutser hakkında. Kutser hakkında 70 yılda bizni çıkargan okuşlarımız her bir hidayesine kurup, her bir zekişi bulup, matur gibi şiverdiler. Sizge doğru rahmet. Üdübüzün dosttaşlar isiminden hem Üdübüzün isiminden min okugan vaktini hakkırıp Kaptanatın gayri. Rasyafetimle Fatih'ında okutkan, Kulunda okutkan, mene de şuraya bırakıldı. Sefatı olduğuna mene de okuttu. Allah'a şükür benim Kulunda okutuğa bırakıldı. Bu yıl Allah'a onu tutup sıkasa. Bizge bir rahmet. Sefatı olduğuna benim bilek eskine olgan simeyisinden padarakını alırdı. Bütün bir rahmet. Safız buxaldır, beni rafa verirəm. Toskatlim Rostal'ın ağızlardı. Biz onun tevgi bu kısmı tevgi bütün bulmağını tarlaydı. Barığı bana rahmet ettim. Aşağıda Rostal'ın hizge. Zor bəxit, tadalık, bəxitli öten ömrüge, balalar şatlığı, kişiye kumullu öten. Rahmet edin. İşkilme yolu da bak. Yakıyorlar. Ol var mı? Tüyeyler atarı verirler. Yürümeli. Ne dağlar mı? Ya var mı? Dağ kilhe. Ege var. Ben de ben de
Yoldan ufuktan ayırırlar. Ko'nglini hiç unutmay. Maktabim, o'qituvchilarim ham do'stlarim xonqonda. Abi elib birga o'qiganda bir-birimiz saq-saq tanay. Bizi bunda xonqondan ham ko'tganlar his biladi. Bundan ham shuhrat bilan g'ururlanir maktabiga. Doğan avlumuz mandat. Tağın vaytımız ilminde. Sağ selamet kılın atla. İşte gidin ağalar. Mesele sananıp başı ağalar. Bizim ağda açılmagan sırlar. Biz gitmeden derenliğine. Bizim ağda açılmagan sırlar. Biz gitmeden derenliğine. Kameramanla tebrik ederim. Ходил я по светлой школе, первый учебник и первый урок. Так начинаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с книгою, с дружбою, с песнею. Так они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда. Школьные годы, год на груди алый галстук растет. Юность бушует, как вешние воды. Скоро мы будем вступать в комсомол. Так продолжаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с книгою, с дружбою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда. Школьные годы — это самый серьезный свет. Так продолжаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с книгою, с дружбою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда. Школьные годы чудесные, с книгою, с дружбою, с песнею. Так они летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда. Школьные годы. Alkışlar algan, bizim әллә нисәмә ел инде хәзер, әллә нисә тиштә укучыбызны мандолинага уйнарга өйрәткән, һәм йырларга, биергә өйрәткән Зәбир абый Хәмитович җитәкчелегендә Хатирәләр ансамбле. Каршы алабыз, дуслар.
Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех учителей, обслуживающего персонала Нижнелебединской средней школы с этим праздником, с 55-летием школы. Мы, выпускники 81 года, желаем самого наилучшего пожелания, здорового здоровья и счастья всему коллективу Нижнелебединской школы.
класс оқушысы Ралиф Хасанжинов Дидарова һәм 10 класс оқушысы Назива Губайдуллина менән икеһе «Руслан, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» дигән җыр ишетелгән. Кем дә кем ошо йөрде белә, һәрберегезгә якын дип уйлыйм инде. Җырлашагыз бигрәк тә шәп булыр иде. Bizden bu konsertimizde salonlar için Бына бүген ошол залда мине күп нене картатай булгандар унаулар. Мен 66 елда 10 класста тамамлап, сыгып китеп, күбегә ошо үдебезнең районда эшләп ятабыз. Бына хәзер безнең иң яраткан укытучыбыз, дәресе укытучыбыз, бик 18 яшьлек кенә булып, 57 елда ошо мәктәпкә килеп эшләй башлаган Рәйфа Шайхиевнаны чакырып сыгарабыз. Кайда бар хакта һәр вакыт менә шулай йылган сактарыбызда һәмдә иткә төшереп һөйләйбез. Һәмдә бик зур рәхмәт. Тыныс итеп, матур итеп, ял итегез. Балаларыгызның игелеген күрегез. Рәхәтләнеп, нәмәй булып яшәгез.
Сажатович, Разия Ахметовна, Нуркая Фаткуловна, менің яратқан оқытушыларым. Мен 6 ел бойына шышы мәктәптә оқып, эшләп, күп йырлар йырладым. Мына шушындай зур бәйрәм көнендә тик кенә утырып, буш кына утырып кибеп әйтеп булай инде. Кайтарым килмәде. Шуның өчен мен үземнең туган мәктәбемнең укытучыларына русса йырларым килә. Рөхсәт итәгез, конечно. Яңа гына зур бәйрәм үтте. День Победы. Шуның өчен соғыш вакытында мына Нуркая Фаткуловна укый башлаган, укыткан. Минем әсәем бұл мәктәптә укыганнар, соғыш вакытында гәзиттә язганнар, лампа уты белән укыганнар. Мына Рафига апа утыра. Шул ак сәсле олы кешеләрдә мин йырлаймын. Снег седины. Снег на ромашке, снег на рябине, снег на черемухе, снег на калине, снег на висках ветеранов войны, снег пережитого, снег седины, снег седины, снег на висках ветеранов войны, снег пережитого, снег седины, снег над камышами, над ковылями, вдовья печаль говорит с журавлями, просит, возьмите меня в дальний путь, чтоб на могилы погибших взглянуть, чтоб на могилы взглянуть. Просит, возьмите меня в дальний путь, чтоб на могилы погибших взглянуть, чтоб на могилы взглянуть. Лето уходит, краснеют рябины, но никогда не проходят седины. Не забываем о горе войны, снег пережитого, снег седины, снег седины. Не забываем о горе войны, снег пережитого, снег седины, Торналар, кайтып өткен жерінен. Ғафу етегіз.
Biz 1996 yılda müziklası tamamlandı. Birden başındaki Aynur Nurgül Ahmetovna. Sizge ısın bilden kaynap kutlayım. Sizge nıklı havlu, korustay nıklı havlu tileyim. Tamam, sizge şu Türkistan Sözlüğü'nün kanalımızı yoluna bilip sıkkan dostlar ismini tavşıralım size. Başta hususlarını da ısın bilden kaynap kutlayım. Bu yürüdüğü yoktu bu han. Nıklı havlu, selametlik tileyim. Bardır bala. Şimdi esir bölünmüştü. Estaba ello, estaba aku itu dengan dia kan. Tağla beri kau diri kau gila ni simpul hava. Өзімді атқан оқытушым Салима Хисаевна Мұстафинаға арнап, өзімдің көңіл түрімден жүрегімді ярып, түндер бойы ойланып жатқан шиғырымды өлең етемін. Яу тақыр мектеп ішінен асқан күнімде яғымлы йылмайу ине, сенің еліңде yılı hem yumuşak ini, aytkan üzüngde, atam esemday dıyıldım, şunda üzüngde. Ürettin benim kâmini, tügüp kara tir, şu alır mı kara sesin, ağardı diktir. Köngülümdün kim türünen, sıkkan gözlerin, bulhın yine kutudumsun, benim kulağım. Yuvan maktabında, Osman Bozuk'a maktabında 55 yıllığına arnap yalgan çıkarımdılar. Bugün bu tevilde hurayım, tınla bu tevilde hurayım. Debimin yılı kız uyağına mallı, yağımlı karaşlar çünkü her balahına. Oşu uyala asıla, dünyala paraşıbız, durmuş sanakları alıp, lığına kanatımız, uzallı yaşay başlarına, 55'insi bugün, edirlere bul uyanım, alırga fatihahım, kutlap 55 yılındı, biz dileybiz, mektebin, tınız bulhun, iser yılın, ayal dilesek günün. Dileğimiz bu hatalı bir ikide yok. Mektepte bulgan yurtlardır, elegin kaderlerin, bugünmezlik bulhun ala, üzülüp bakırlerin, mümkünçülük varsağında, hukukun, köngül halı, tırışığın, ıntılığın, bilimge yigil halı, bileminen kılıp kalı, diler alığı bilim, yengillik bilen tabılmay, birihele önerdin, anlay tirine kuşuğu, gül yaşıgın akhala, öntılığın, lığışığın, kubrek bilip kalırga. Bu kadardı, bu mektepte, ergeleşi, gör gibi, vakti gitkez, daraldığın, kuş balaları kıvık, türlü yaklarda, ilde durmuş yanarda, dilegen der işler için uz mektebine kayta. Var duruşu ilhakında,
Құралын тұтып құлға, құлды балшын балықшылар, тыныштық үшін яулда, қайдағыла, бұлғағызда, ұнытмағыз, әтшілі. Осы бәмәз мәктәбінде тұрмышқа юл алылды. Қазір дискотека болады, тәртібірегінде, педагогтар бетінде қазір бала сағаты ғой, оқысы түгіл. Сізге тағыла сын көңілден келгені үшін рахмат айтам келе. Әм өзі тамамлап тұрғандар бұнға білеміз. Мында келіп, әйремге қапташқан үшін барлыққа да зор рахмет. Қазір шулай бөлішеміз по интересам, по выпускам. Оқытушыларны, райондан келген қонақларны, совхоздан келген қонақларны шақырамыз 9 кабинетқа. Бүтіннен яшьлер дискотекада выпусклар өзігі де сұрашылы. Но, конечно, әйтәміз келе шуны, саманы біліп кіне, тәртіпні бұзбай